Igihugu cyitwa Iran nubwo gicecetse, ni igihugu cyo kwitondera. Kubera ko Iran imaze igihe ikora ibintu byayo gahoro 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 kandi ikora ibintu birenze. Murabizi mu cyumweru gishize twavuze kuri misile yabo nshyashya yitwa Jihad irasa mu birometero 1000. Uyu munsi noneho berekanye drone yabo nshyashya. Yari isanzwe kuko ni Shahed ariko ni Shahed nshyashya. Yo igenda ibirometero 4000. 4000. Buriya nituvuga ngo Iran ibirimo kwikorera ibintu byayo bucece, ariko Iran buriya kubera ko inahora no mu ntambara, yo izi bikenewe mu ntambara. Kuko ikorana n'aba ba Hezbollah bahora mu ntambara zitandukanye, bagenda batuma abanya-Iran mu byo bakora habamo update yo ku rwego rwo hejuru. Wanareba n'ibitero abanyamerika bagaba kuri iyi mitwe, bagaba ku banya-Iran, ibyo byose bifasha abanya-Iran kubaka igisirikare cyabo, kubaka intwaro zabo. Byagaragariye hehe? Byagaragariye muri iyi ntambara ya Ukraine. Kuko abarusiya iyo batagira abanya-Iran bari bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Iyo batagira Shahed ngo zibafashe mu gihe bo batari bagakoze izabo zishobora guhangana n'abanya-Ukraine cyangwa se zishobora gukavaringa ibyo ingabo zikeneye ku ruhande, batabawe na Shahed z'abanya-Iran. Ni ukuvuga ngo abanya-Iran bari bafite amakuru y'urugamba mbere yuko iyi ntambara ya Ukraine itangira. Bari babizi ko drone ni igikoresho gikenewe mu ntambara. Mu by'ukuri ako kantu ushaka wavuga ko abanya-Iran bakamenye mbere y'abarusiya. Kubera ko muri Ukraine ubwo abarusiya batangiraga guhangana na drone z'abanyaturukiya, hahise haza drone z'abanya-Iran zita zicecekesha ibintu. Unarebye ijambo Vladimir Putin yavuze ejo bundi ubwo yasuraga inganda za gisirikare n'abashakashatsi n'abahanga mu bya gisirikare, yabasabye cyane guteza imbere ibya drone. Yavuze ko ku munsi bakora drone 4000, ariko avuga ko umwaka utaha uyu mubare bagomba kuwukuba inshuro 10. Ni ukuvuga ngo bakoraga 4000, noneho umwaka utaha 2025 bagomba kuzajya bakora drone 40,000 ku munsi. Ikindi kintu Vladimir Putin yasabye gikomeye ni ukongera range, intera izi drone zigeramo. Murumva ko already abanya-Iran bamaze gukora Shahed y'ibirometero 4000. Ibyo ari byo byose abangaba ikoranabuhanga bafite uburyo barisangira. Ni ikintu wumva ko no mu Burusiya bari buhite bakoraho cyangwa se bamaze no gukoraho. Bamaze no gukoraho. Ariko urumva ko intambara ikomeye uyu munsi iri muri drone. Umuntu wazanye drone ni nkaho yamanuye igiciro cy'intambara, yamanuye igiciro cy'intwaro. Urazana misile igura miliyoni magana ngaha, ariko undi akazana drone ya makeya ishobora kugenda kure kurusha naho ya misile yagera. Murumva ko ari ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye cyane. Indege z'intambara zari zihenze, misile zari zihenze, drone zirahendutse. Aho niho hari intambara ikomeye. Ninde uzagera ku ikoranabuhanga rikomeye rya za drone? Uzagera kuri drone zikaze, uzagera kuri anti-drone zikaze, uwo nguwo ni uzaba ukaze mu gihe kiri imbere. Kuko misile uko bimeze kose, misile nubwo zizakomeza gukenerwa yego, kuko zo ziba ari ibiro byinshi, biba ari ibisasu by'ibiro byinshi, ariko izi drone ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane tuzakomeza kugenda turebaho. Ariko abanya-Iran mu by'ukuri baba banyuzamo bagahabura Israel by'ukuri, bakareka ko nabo hari ibyo bashoboye gukora. Dukomereze noneho dukomereze kuri Ministre w'ingabo za Ukraine. Ministre w'ingabo za Ukraine aravuga yuko ubu ngubu noneho bamaze kuvugana na Sweden. ni Swede. Bamaze kuvugana na Swede ibemerera ko izabaha indege zo mu bwoko bwa Gripen. Ariko ikintu gisekeje, uyu mugabo yavuze ko ari ibintu babemereye biri verbal, ni ibintu babemereye mu magambo, nta hantu byanditse. Mu by'ukuri ugiye no kureba izi Gripen, nge ku bwanjye mbona ziruta F-16. Ni indege zikaze cyane. Ariko nk'iyo abanya-Ukraine barimo kuvuga ibi ngibi, bagira ngo wa mugani wa ya comment, wagira ngo baba bari kubwira injiji. Kuzana Gripen, nanone Ukraine iraza gutegereza indi myaka yo gutoza abapilote bazatwara Gripen 100% bayishoboye. Twarabibonye ko kugeza n'ubu ngubu
bafite ikibazo cy'abapilote ba za F-16. Ibindi ni uko abanya-Ukraine buriya umuntu wese baganira bakavuga ku kintu, bashobora kubemerera ikintu bari muri blague, bo bagahita bajya ku itangazamakuru bagahita bavuga ati batwemereye ibi n'ibi 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 n'ibi. Kuko mu bintu uyu mugabo numvise arimo guteganya cyane, arateganya izi Gripen, agateganya F-16, numvise ataranibagirwa na MiG abafaransa babemereye. Ni MiG za ndege z'abafaransa babemereye, ni MiG, reka ndebe mu nkuru ndabibona. Izo abafaransa bemeye zitwa Mirage, zitwa Mirage, nari nzibagiwe. Izi ndege ubundi abafaransa bazemeye kera, zagombye kuba ziri hano muri Ukraine zirimo gukora akazi, kuko bazemeye hashize amezi arenga 5. Ariko Ukraine imeze nka wa mukene abantu bajya gufasha barimo kumwifotorezaho. Murabizi ko ibyo bintu, ayo mafoto yaratredinze cyane muri Covid, ukabona abantu bagiye gufasha umuntu ariko ukabona mu by'ukuri icyabajyanye no kwifotoreza kuri wa muntu. Ukraine rero nayo niko imeze, biranarenga noneho abantu bakayemerera n'ibyo badafite. Abafaransa bemeye Mirage ntazo bafite kuko ni indege za kera zitakiri ku isoko. Baravuga bati tuzajya kuzikura aho twazigurishije tuzihe Ukraine, ngo kubera urukundo dukunze abanya-Ukraine. Mu gihe izi ndege bazajya kuzivana mu bihugu birimo za Qatar, babaguranira izo bita Rafale. Ni ukuvuga ngo ni isoko bari gushakira Rafale, kuko babwira abanya-Qatar bati muduhereze izo Mirage noneho tubagabanyirizeho kuri Rafale. Niyo masezerano ahari hagati y'Ubufaransa na za Qatar. Murumva ko nta rukundo ruhari kuri Ukraine, kuko ikindi kintu njya mvuga nuko aba banyaburayi ubundi bashaka ko Ukraine itsinda, ni naho Ukraine mvuga ko ibera zezenge, iyobowe na zezenge. Kuki Israeli Zelensky yigereranya nayo uyu munsi ifite za F-35 n'izindi ntwaro zikomeye? Kuki bitagora Israeli kubibona? Ukraine yo ikaba irimo guhabwa ibintu mu by'ukuri barimo kuvana ku rugamba, kuko na F-16 ntazihari, nazo ziri kuvaho. F-16 ibihugu byose bizifite birimo gushaka kuziha Ukraine kugira ngo nabyo bibone F-35. Ukraine rero iri mu ntambara yitwa ko iri kurwana intambara y'abanyaburayi, ngo iri kurwanira demokarasi, ngo iri kurwanira indangagaciro n'amahame y'abanyaburayi n'aba-Occidentaux. Uyu munsi iri ku rugamba bakabaye bayiha ibyabo bikomeye. Ukraine yakabaye ifite F-35 cyangwa se arizo turi kuvuga ko ziri kuza, yakabaye ivuga izi Gripen zikaza, abafaransa bakabaye batanga Rafale aho gutanga Mirage. Iyo tuvuga rero ngo Ukraine iyobowe n'umuntu w'umuzezenge, nicyo ngicyo tuba tuvuga. Wowe uri ku mirongo y'urugamba, uri kurwana n'igihugu gikomeye nk'Uburusiya, abantu bari kuguha zimwe mu ntwaro zabo z'inyuma, ntago bashaka kuguha intwaro zabo zigezwe. Kuko ugiye kureba muri iyi ntambara yo muri Ukraine, ikintu gifatika Ukraine yahawe kigikoreshwa n'aba banyaburayi ni Patriote gusa. Ni Patriote, wenda n'ibi bifaro bya Abraham n'ibi bifaro bya za Leopard biracyakoreshwa, ariko ikintu gikaze abanya-Ukraine bahawe ni Patriote. Kuko n'ibi bifaru za Leopard na za Abraham, buriya ugiye mu gifaru Abraham gitwawe n'umunyamerika, ntabwo ari kimwe n'igifaru Abraham kiri muri Ukraine. Ikoranabuhanga ririmo riratandukanye 100%. Ni hano ni Rusizi, hano ni Kicukiro hano ni Rusizi. Mu by'ukuri biratandukanye cyane. So murumva ko ibi bintu birimo uburyarya, niyo mpamvu abantu bavuga yuko abanyamerika bari kurwana proxy cyangwa se barimo kurwanya Uburusiya bakoresheje Ukraine, mu by'ukuri badashaka gutsinda Uburusiya, ahubwo bashaka guteza imvururu mu Burusiya. Kubera ko uwahoze ari chancelier w'Ubudage, reka kangaka nkavugeho, uwahoze ari chancelier w'Ubudage yavuze ati Ukraine yari hafi gusinya amasezerano n'Uburusiya muri Istanbul muri 2022. Ati hazamo ibihugu bya super power bibuza Ukraine gusinya aya masezerano, kuko byari bibonye amahirwe yo guhangana n'Uburusiya, yo guca intege Uburusiya no kuba bagira amahirwe yo kuvanaho Vladimir Putin bagashyiraho Navalny cyangwa se Karamoza, umwe mu bo bashakaga muri abo ngabo. Murumva ko babiboneyemo amahirwe, bo babonye ko Maidan yo muri Ukraine noneho babonye amahirwe yo kuba bayikora no mu Burusiya. Ya myigaragambyo Navalny yakoraga ntifate, noneho najya ku mihanda abarusiya barimo gupfira muri Ukraine,
abarusiya barimo gupfira muri Ukraine, abarusiya bishwe n'ubukene kubera ibihano, Navalny najya ku muhanda azabona abantu benshi bamushyigikira, Karamoza najya ku muhanda azabona abantu benshi bamushyigikira, bityo babashe gukora kudeta mu Burusiya. Ibi ngibi rero byaranze, niyo ntambara abanyamerika bari barimo kurwana ahangaha. Indi ntambara barimo kurwana ni intambara yo gutandukanya Uburusiya na Ukraine. Uburusiya na Ukraine bizabane nka Israel na Palestine. Nicyo kintu abanyamerika bifuza, ari nacyo kintu Vladimir Putin yirinda. Buriya iyo muri comment murimo kunyandikira muvuga muti Vladimir Putin kubera icyo adakoresha intwaro ze zikomeye, impamvu nta yindi, Vladimir Putin abara ko Ukraine ari igihugu cye, abaturage b'abanya-Ukraine ni abaturage be, ni bamwe, we abona ko ari bamwe kandi amateka y'ubwayo azabibabwira, amateka ubwayo azabibabwira. Reka twinjire rero mu mirongo y'urugamba. Iyi topike yari iryoshye cyane, reka twinjire mu mirongo y'urugamba. Ibitero bya Ukraine yagabye muri Toropeste byari ibitero bikomeye cyane, nk'uko amashusho ya za satelite abigaragaza, aragaragaza ko aha hantu abarusiya babikaga intwaro igice kimwe cyarahiye, ikindi gice cyo cyasigaye ari kizima nta kintu cyabaye, ariko ikindi gice nk'uko amashusho ya satelite abigaragaza urabona ko cyahiye kabisa. Izi drone z'abanya-Ukraine zakoze akazi, nubwo ntacyo zahindura ku mirongo y'urugamba, nta kintu zahindura ku mirongo y'urugamba. Hano Zelensky mbere yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakarita ari kuyakina, ari kuyakina muri ya magambo abanza kuvuga yo gushyushya abantu imitwe. Ubu ngubu akaba yavuze ati abarusiya bari kuturasaho guided aerial bombe, ni ukuvuga ngo ni za bombe bagayidinga y'ibihumbi 900. Oya, bari kubagabaho bari kubagaho guided aerial bombe 900 ku munsi, na Shahed 400, na misile zigera kuri 30 ku munsi, niko Zelensky yavuze. Ariko n'ibi misile zo nibyo n'ibitero by'abarusiya murabizi ko bikomeje kuba byinshi. Dukomereze muri aha ni muri Ugredar. Muri Ugredar mu by'ukuri umusirikare w'umunya-Ukraine yandikiye mugenzi we uri mu yindi brigade amubwira situation uko imeze muri Ugredar. Aramubwira ati ingabo z'Uburusiya zirimo kutuzenguruka, swat ni uguhitamo kuhava hakiri kare cyangwa se tukazengurukwa, niko yamwandikiye. Murumva ko ushaka bavuga ko muri Ugredar ibintu bikomeye cyane. Dukomereze muri Kursk. Muri Kursk niho tugiye gukomereza. Ahangaha General Major Apti yavuze ati twigaruriye agace bita Novolyubovka. Aravuga ko bamaze kukigarurira, ariko nk'uko nabibabwiye ibyo General Major Apti avuze turategereza Minisiteri y'Ingabo ikagira gute, ikabyemeza. Apti ni umuceceni, uyu ni rutwitsi, bashobora kuba bakirimo no kuharwanira, akavuga ati twahafasha. Ariko ikigaragara ni uko operasiyo z'abarusiya muri Kursk zirakomeje kandi ni ibintu barimo gushyiramo imbaraga. No ku yindi mirongo yose y'urugamba urabona ko abarusiya barimo kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Hano tugeze noneho muri comment zanyu. Uyu yitwa Irakoze Nadine ati mbe nkubaze Coga Rafiki, hamwe abarengero boha uruhusha bwo kurasa imbere hashoboka mu Burusiya, mbere abarengero uko biboneka bashobora guha Ukraine intwaro kirimbuzi, mwibaza ko Uburusiya bushobora kuyamanika? Icya mbere nakubwira Irakoze nuko ibijyanye no guha Ukraine uburenganzira bwo kurasa kure ni ikintu abanyaburayi cyabateye ubwoba. Nyuma yo kumva amagambo Vladimir Putin yavuze, ni ikintu abanyaburayi barimo kwitondera cyane, kuko wumvishe uko Olaf Scholz yavuze ejo, yavuze ko Ubudage budashobora kurenga uwo murongo. Ikindi Premier Ministre w'Abataliyani nawe mu kanya avuze yuko uwo ari umurongo utukura neto itagomba kurenga. Wanareba imyitwarire y'Abanyamerika ukabona ko iki cyemezo ntabwo bazagiha Ukraine. Ikindi kandi wanareba mu byo Zelensky ajyanye muri Amerika agiye guha Abanyamerika nka plan yo gutsinda, ni plan barimo kuvuga ko idashoboka, ni plan bavuga ngo ntabwo iri realistic mu by'ukuri.
kuko harimo no gusaba guhita yinjira muri NATO. Urumva ko yajyanye plani byanze bikunze abanyamerika batazakunda. So baramutse rero babyemeye bakamuha ubwo burenganzira, uti ese byagera aho bamuha intwaro kirimbuzi noneho abarusiya bakayamanika? Nagira ngo nkubwire ngo nta kintu cyatuma abarusiya bayamanika. Uko NATO irushaho kwinjira muri iki kibazo no kwinjira mu mirongo y'urugamba, niko abarusiya bazarushaho kurwana cyane nabo no kuzamura intwaro. Kuko hari n'ikindi kintu ngomba kubabwira cyangwa se abenshi buranakizi, abarusiya ntabwo intwaro zikaze muri iyi ntambara ya Ukraine basigaranye ari kirimbuzi gusa. Ntabwo intwaro basigaranye ari kirimbuzi gusa, kuko izi misile zose nini bafite bashobora gukoresha n'imitwe yazo itari kirimbuzi. Bafite misile rero zisanzwe zishobora gusenya imijyi n'imijyi. Ni ukuvuga ngo bashatse kuzamura urwego rw'intambara, bafite intwaro zikaze cyane zasiba Ukraine badakoresheje kirimbuzi. Kuko ugiye kureba nka Sarmat ifite imitwe 12, ukareba toni z'ibiro iyi bombe cyangwa se iyi misile bifite, ni intwaro utanateganya ko abarusiya bakoresha muri iyi ntambara ya Ukraine, kuko byaba ari ugusenya Ukraine. So rero murumva ko uko NATO yinjira mu kibazo, uko irushaho kugaragara ku mirongo y'urugamba, niko Ukraine irushaho gusenyuka. Icyo nicyo kintu ubwo gisubizo cyiza nakubwira. Uko NATO irushaho kujya muri iki kibazo, niko Ukraine irushaho gusenyuka mu by'ukuri. Dukomeze turebe undi. Bamwita Ndungutse Rusanyanzove ati urugamba rukomeye n'urwo muri Kursk. Uwo bita SB ati urugamba rukomeye ni rwo muri Bakhmut. Urugamba rukomeye rero abantu bakomeje kudahuza cyane, ariko urabona ko urugamba rwo muri Bakhmut abantu benshi nirwo barimo guhurizaho. Kandi nanjye kugeza ubu ngubu nkurikije uko intambara muri Bakhmut yagenze, kurwana inzu ku yindi inzu ku yindi, buriya urugamba rwo muri Bakhmut rusa neza n'urugamba rwo muri Stalingrad. Kuko ni urugamba abantu barwaniraga inzu ku yindi, umuhanda ku wundi, ni intambara yari ikomeye cyane. Mu gihe muri Mariupol mwibuke ko ni ahantu abarusiya bahise bagera ahantu hari strategique hakiri kare, aba basirikari bose bahafatiwe. Yego yabaye ishusho ikomeye, ariko ugiye kureba mu buryo bw'intambara abarusiya bari bameze nk'aho babagose hakiri kare, barimo kubarasaho. Muri kubyumva? Ntabwo ari intambara yamaze igihe kinini bahanganye n'abanya-Ukraine, ni intambara bahise babagota mu buryo bwihuse. Mu gihe Bakhmut ari intambara yamaze igihe bigarura inzu ku yindi inzu ku yindi inzu ku yindi. So kuri njyewe rero numva ko urugamba rwa Bakhmut ni urugamba rwari rukomeye, urugamba rwa Avdiivka ni urugamba rwari rukomeye, narwo nshyira imbere y'urugamba rwo muri Mariupol, bitewe n'iyo mpamvu gusa. Kuko Mariupol abarusiya bari muri position ya avantage. Nicyo kintu navuga kuri icyo ngicyo. Gusa dukomeze tudibetinge, gusa njyewe nkomeje guhamya yuko urugamba rwa Bakhmut ari number 1. Sinzi ko ni nayo mpamvu dutegereje ibiri kuzabera muri Pokrovsk, kuko abantu benshi bahamya ko hashobora kuzabera ibintu nk'ibyo muri Bakhmut, ariko isomo Bakhmut yatanze hakiyongeraho na Avdiivka, nge ndahamya ko haba muri Ugledar haba muri Pokrovsk, aho hose nta na hamwe ingabo za Ukraine zizarwana, kuko iyo migi yose imeze nk'aho yamaze kuzengurukwa. Icyo ingabo za Ukraine zifite gukora ni ukuva muri iyo migi bakareba uburyo bajya gukora izindi position hirya yaho. Amahoro kuri mwese.